ban gajing tu yang nung riu simat hapo ka party. And lagi riu simat kitau ke system. Kebal pulang yang iban big question mark. What is this? Kaya kamu dah yung gini kaya kapila. Pulih ya ka bagi tho siya ka party bangi kwa bansot di kenram. Ho ya kaya bagi party ka laray ladap nikloy man pudian. Tengay ka party ka ban tho bakala garay. Bangira oi ka party kajing bakla jang piban rai nikloy ban identify ban piba niro gila bakla. Wala himdan mentah ka decision making. Halo kata nila kloy ban pendret. Baro ka bring nyo trap ki om ja shanoba adalbat. Hadian basa priyang ke video ke social media nagaliang keseng Voice of the People's Party VPP. Haka kalai tarik urempang arajar arpusan kalmi ban pensyai bakam dan gejing apat depok keseng VPP. Ndai ke dan gejing syat hombor keseng di katukan ingut bayalam do MLA ke North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum. Kini kecing pensyai kelawan hadian bami ke video ke bala penmi dah ke trailer hak social media hak kat arterik mentau rempang. Di berkentup gin rengut ki beriau rengkat baru MLA ke North Shillong uba Adalbert Nongrum. Kebelebuk jingkeli ki babuan bahato ke VPP ke lapat. Habakiran kilat patai kubor unong akitian ke VPP u Dr. Batskam Merbo. Ulong bahadian beli iya ke video balakiran dikikat tu kenengut ya ke bagelong ba ke video ke bapura semi iksi banwan. Nagaliang juga seng ke kuaban pensyai bakam dan gejingnya pat jong ke VPP. Namar perok kita kau jong ke State Executive Committee di nok kinongkit kam kilong kawi gejing mud. Membagi bapersya hidai tanguway baru tahi udai uba Adalbert Nongrum. Udai itu bahalor kenegamat nakaliang ke kenhuan belalam do uba Adalbert Nongrum. Keladap bantu ada kesiti hak sau terik syaka seng. Baca presiden. Bat kaseng kala shim kia ya kanian rek kenhun uba Adalbert Nongrum kam trek bani kendo u General Secretary ka VPP bani penbet halor kania. U Dr. Batskam Merbo ule tu syok bahag kapor bejab ya election MLA nak kalian ke State Executive Committee leng bau General Secretary ka VPP. Ule penmi jing betha ya barok ki MLA jong ka VPP bagi dai ban pentre kam hok ya ka MLA scheme hakelenti ke basai. Mana pering disambut ki MLA ke bagian tu uba Livingstone Karpran, uba Bright Starwell Marbanyang, bad uba Arden Mela Basayamoy. Kila le akan ni. Ndrai uba Adalbert Nongrum tre ban ko ngo ya kene kejeng betha. Ulo angru bagane kejeng pentot jong ba Adalbert Nongrum ya kaseng kam dai tang menta. Ndrai nadu be konik election MP ru ke State Executive Committee kalarai ban penyang ya Dr. Ricky AJ Singkon kumkertong. Ndrai uba Adalbert Nongrum hon ya kata. Nalor kania wat hak bede bekerai bandra ki private bill hak yang dor partawan. Ki langut ki MLA ki Loksha ba State Executive Committee jong kaseng kerang ban omdan ke jing sadum hak kaseng. Ndrai ba Adalbert Nongrum ujura ki bill syak yang dor partawan ke babo dompat ya ki MLA hak yang dor partawan. Namar kimtip ke bill Ayubura. Ula benrap syusyo banakaliang ke State Executive Committee ke lasyim kawi karai bakum kaseng bakan ai ke jingmut na bentak ke job reservation policy. Kabanakaliang kaseng lajiat ya dikot ke State Executive Committee banlet. Ndrai ba Adalbert Nongrum ula let hi syakane ke committee bane ai jingmut klem da ya obor na ke State Executive Committee. Bad harian beli i kilat patai kubor ki jing ai jingmut jong ba Adalbert Nongrum ki bam ya hab bad ki balong persya ya kaseng. U Dr. Batskam Merbo ulong bagi lebon ki jingja kum kini ndai nak kaliang keseng kelas Yaisha namar kam kwa ban ya pat japra po keseng ndai hadin belami di social media kam ban se syok bermi syakamat ban penpau ki jingja baro ki belajar keseng nagadau jong ni ke jingle jong u bat ki nongbon le tu bena pedeng kini ki belami ke video sangat ki dai ki balapan ke tiket bat ki klem yo bat uba adal bat nongrom u klem pan tiket ndai ke jingalang ulopan sengo bu kwa benekon ya ki election MDC. Tiga jingkeli hani ni kalomba. Hatu ki paipa. Kensanya ya ka parti ka bagian skan. Ka parti ka bagian terli. Barak khoi ki nong kitap ki office bearers. Ano ki. Barak khoi office bearers. Om donu way who office bearers. Babi bakin tho ya ka parti. Barak khoi ni khoi ka SSC. Lain not on way. Ki burom ki pidang yang arai juga State Executive Committee. But kajingkali kalau hatu ki paiba. Pi sengusungnya ya kaban
ai ke jing kersan ke jompi ya kaban late dan pensngat ya kibril kibile persa ke parti lane hin don menta bat ke parti bat teli melon hadu menta ne te bat kawi ke bang aku aban kili gelong hatu bin ai ke jing kersan ya kibaya don menta bat kiban ai information sa ke NPP kiba ai information kiba feed ya ke information ya ki nong yalam jong ke NPP ya ka bayadai bat ka internal matter le ya kampo ying jong ka BPP ti hang ni oi ko masya keren hang ni ngimla banlen menswa hapor bengi job election MLA nagaliang juga parti ngilai i ba i secretary jong ke parti Dr. Ricky Jesingkon ila penmi hadim larai ke state executive committee ban pasiti syaki MLA baro somewhat bagi day ban pentri hok ya kata ke MLA scheme hakalinti babet ke masyarakat kay mastunat kalong bang saya agin singiro ya laingut ki MLA ki jongi iba Livingstone Karpran iba Price Towel mapenyang iba Aden bela besaimat ki ba board renti ya kan ni jing peta jong ke SEC kepala positif lingba i Dr. Ricky ka rukompentre kami ke scheme kalong ka babet ke masyai hakmat jong paiba ubabun balang Henry tang kapangi semjing kare kebang ngingim bermangi ngim yo coba su segi paiba ke bakli lalu kata paiba aku apan ya thu ya kini gejing penthut ya ke parti kamdai ke petang menta nando bangile ya ke MP election tu kamdai ni nakaliang juga state executive committee nakaliang juga state election committee ni don go way karan bangin pilyeng dari Dr. Ricky Ejisingkon Henry haga tu ko poru don badi ju ibri question politically ya jing rong kartong jong ya jing ji jong ke parti ya i Dr. Ricky Ejisingkon Henry herpor ni ke bong yupi na kalian jongi nyim kwa ban pipa sabar ya kami yang kamsen jong ke parti but ke ba ar ke ba balai ban kwa tren ni ga janmit ulong ba ba ka bi dei but ka jingrat iki bill ki private member bill what assembly rule kiwe ki MLA language ki MLA ki suni swab kin de assembly kede consult kede keren but kada don hiru ke jingtha na state executive committee by no ki issue bandra they will tip lang ka SSC nang bangin nambo ya ke SSC ha ke jingdum and they run part UMLA chun uba let's assembly clamped ya ka ai ka ba unra assembly ka ba ki way per ki MLA kimte but bon kibel ki ba unra assembly kirang haba ki ba persyawal bu buat ya kanong rim ke parti bagi kastan ke parti kani ka pendengar wat ki MLA ki jongi ki badan assembly te pi mencap la yo itu ka kubor ba ong ba ki syai marwai ubar ba kimi ikubor itu di kawai ke jing golong ma haba ki ba pli ki MLA jongi kim bana kinop te ti kubno kinle parkani ka penbo jing sibun ya ki laimut ki MLA ki jongi ki bom bana issue ke ba ra haba kim yang pada brave criticize ba ki ba we ti ka tu ke ka point ke ba ini ti ka ba sama ke point ke ba kwa plan ke jenmit golong ba haba pipet ni na state executive committee nila ya shimhi ka way ka ra ya ka bangin let ban ai jingmut ya ka job observation policy ha adin begitu committee ka khot yang ni ban ai ya ki views bagi suggestions ke jungi te ni na kalian juga party la jit yang bat Dr. Erpis Welbrani ban let ban ai kata ke jing pin snow go jungi ya ka job observation policy ha ka tu kapor te ni ngila le ai la jing tho da ka jing ai jing bit chung ka party ngila le ban kren hende ke ka ba PE ka long ba u MLA chung ka not so long u mi sakmat but u let hang te hakmat ka committee claim I board ka state executive committee let and I views suggestions
Perhadin para media. Iru ngitip na media. Media. Ba content. Jong katu ke suggestions but views. Ilong persyak but kilong kibom ha but suggestions but views jong ka voice of the people party. Dengan orang ini kila bon kini ki instances bakum kini yang nagaliang jong ka party nagaliang jongi isngau ba kabahaya ni bangin siya namar pa kata ka dei ki jingkwa jong pai ba bangin ya teli sinagaliang jongi ngim kwa nya pra ngim kwa nya pai tingi siya Henry hadin bakalami kini ki menden mo kami menden kami katu ke trailer jong tu social media ti yimban se show ban ha ban mi sikmat ban itu ya baca di kisah kanong ipi ha party ke jongi amdan mano ru badan hakli ya party ya kata ada kerja namar ha party hi kan be da ka ni yesim decision da consensus ngimla manwanda consensus mission da majority decision but nila pinti kenalu bayak itu kibom yaha ya ka jing mut ke jongki ya ka jing klan ke jongki ya kata jing persa ke jongki ni da bo ha record ban ong ba ya ka ni karai ni la sim henry uta ukrem menjur bat uladan kini i jing smong ke jongo te ya kata ni la le da ban ong ba man let marway man dry marway kalong tang ke jing keno ka ba klem nongrim ka ba pensusi om tang yo president ini ka parti hi barko kami ba ya kendung kendang pata kami ben mi jing su thu bakla kemongi pi uwei ru unong ket kam don di ba mi de don uwei ru unong ket kam wa persa ya ka parti di tang uwei na ki dikot member de nong ket kam Joka State Executive Committee ubah persa ya ke parti. But kiway pada ki active member. Ki active member tinggi empat ya kerentan ni. Emar ki datang ki active member ki laban ni man kapor haji isya ki active member. Ibu kakum ka constitution juga parti ki day man renew man usnan. Hindi nakadaw sa kapor ka ni sebsitom hi menyekip track ki long ki active member. Henry hajing si syakat kuma constitution ki active member ada kim se manusnan kamu kakut no tu kecing no active member ni na kalian ngejongi ni dan bet ke vision kata ka vision ngejongi kemana patai kalau mampin empat badan keladron ya kabri utra ke celah ngejongi par ko ta dekat hong ngejongi te habang ya let sika sikipat baru ni ong ba ni kwa ya kata ka hong te akan ni election kaya ke banging yo akan ni MDC gelong ba penyekren ku iba Edelbert la question ni la bo tinggi nantuk pas short start campaign te Henry ikami syo aka meeting lo is ngabay Henry ke party ke ya chakma ni campaign kan long ba ni dan ke positive campaign ban ngi ke response ke jom ki pai ba bagi pai ba isanya ya kata kecilnya bang lenti juga parti but kum bayakran ya pimene kalong ba hatu ki pai ba kecilnya ya ki beran jinya dei ba ke NPP nekin dan kecilnya ya ke PPP ada ki dan kecilnya ya ki beran ki ba information oh ba ke NPP di kilap bendon ru kecilnya dei ki bajan ngimla mantip Nomor ko mensura ko penlap akat ko first step. Ni ki ko bos. Ba ibarat Edelbert mensura ibarat lang hi. Bagi NPP bagi MDA government. Te manuban laman te. Yang tayo kala kinamar PE bagi NPP ke persang taman yol ki MLA mo PE ka parka kongres dan kriap lama ke PDF ka kriap lama di manuban te ya ka parti jemi persang ya tadi laman te pendai. Kaya ka langsung tu ikarong baki pai pai. Kikesan ya ka Voice of the People Party, kikesan ya ka leadership job.